Masa na me boss ni ka de wo si kramofo sorry da. Asori da ho ya ade a yedi asori da ho. Ye pe ndwuma na se ye pe ade mpumto bi ba kroma asori da ho de na asori da. Asori da ho de se abu oga na bebre. Wanya asori da nkra be bia otumi gina osum nyame. Ye pe ska wo si asori da ho. Na MP buy no munya ska na. Ska be. Okay. Ska be. Masa na high inflation you say dey sikoso. Mahama every not dollar is saying. No dollar here for cedi and $2 16 cedis 50 pesos. Say who will see the 100,000 will see kada na be 40,000 no. But they say bibia boko ya kasa musi free SHS the free SHS. Can free SHS no na ntumi nko school na yen na ko school na abra na free SHS ni o. Masa ya bro mo. Ya na tuma mo ya so na be sa to amo. Sa papa we. One friend yame. Muzumu de ya dina man. E dina kra na hame. E dinu na hame pa. Jeno Muhammad dinu. I say my friend John, one time Muhammad because Muhammad the whole world Muslim. Muhammad ekuta. Okay. Na we one friend yame no. E dia na mu de dinu man. Inshallah Ghana de Ghana koi wa wo hwe Ghana papa. Se Ghana nkoyi. Ghana nkoyi. Se je man ba Ghana mbeje Ghana. Baby a Ghana ekono enye papa. Yo, sabe de se de ndanda nyina ye be piem awo aye asonwase constituency. Ahanom ana samre labusia aye ba baji adwenkyere no afri aye empanimfo ane aye npomo asonwase amoto aba afa afi abato December 7th no ye no maje adwenkyere afa sabato ya eba so. Benya opene kese wa eno mu ni nkomo ni nyu adwenkyere. Opene ni mpacho ye fro se. Ye fam Alhaji Baba. Alhaji mpacho ye hwe afi nyame ya dom a wa ho bose wa ready so bato aba. My ready pa se meto aba. Good. Ahano enim yate enim se na musi to aba afi wo hwo senem okukromoti anase woni afi e wa bato mu no ugidi yesa amanya ku pen pa na afi wo se Ghana fo ye to aba eyi no. In fact say wa wo hwe wa system se wo to aba pa because say wo hwe bra ye bre no. In fact ye vote de ko ma NDC mo de ko ma NDC ye de ko ma NDC na ye musa dia na so asefo manya dia na mo hwe wa NDC won pesa afi musa de mo to NDC anase mo yi NDC man ba power. In fact wo hwe adwumadi a ye di no aso ase a ye waso ase market ye o pakoso senior high school ye wo no ma bebre akwan bebie ni wa ye nya asukun so de atiti even primary JSS na ya ye bi e waso ase enti no aso ase any problem e fa infrastructure ho enti aso ase de ya ye bia mai pa nti o say so etimi hu say nipa o ye ma o no o say so o born about nti beto ma NDC o ma NDC say mo to mo taka mo say to ano so ye to ano so ata to ano so bio mo taka gina mo say to ano so bio tembe obegina bia mo to ano so ye beto ano so okay na ye hwa akra you hama mo to abayi na o baga na so no betima bibia mo man no. In fact o hwe say obi a wa ye bi pen no na ye suma no because tata no hwe dollar $1 4 cedis and the $1 17 cedis. You see, I come there to discuss. No, be brewa. Do mama yeno. I say, "Ba ya bobu siasa. You baby as kanafa." I say, "How tirena?" I say, "That's womb." And the idea do mama yeno. And so ba bibi abeba from kakra. Oh, okay. Inshallah. Inshallah. Edo say. Obani kase. Aja woso kabi kakra. Yahwe na aja woso ye Ghana ni mapa. Woso beto abade. Na keso say ji woso adwenkyere. Na woso afia bato ne fan. Afia bato ne de NDC na say ya to mano. John Mahama ye nim na adwuma wa be ye bi. Ena wokọ ena osan ba be ye bi. Oye na wa anya nwie. Ena de toso mie no mi ankasa me no kasa ne de. Me nyanka Ghana fo ni na nto aba ne ma John Mahama. Ene se me ye bokuni boku kuntoka omukuntoka ye kumni pa basa rough yente se MPP flag bell akabi Dr. Mahmoud Bawumia yente se wakabi yente se nana Akufo-Addo ye president wakabi enampokura no ama yeda yenda nti ye boku for there menjindi se wo be kokotu boku ni wo ba bi a wo be kasa yento aba ma MPP because nipa na ewu na nye yepe ye gina ho no ye papa nam ye maame nam ye nuanam ye wafaasnam omuguo even kura na wo pese wo koboku kura ya asem sisi amaye ada ntira ye ina nso na 2016 ye kasa ye yi boku hono mono ye yi ye na ye to abama
MPP ne yi omo film anka Kufuor nkwa antima be president 2020 ya kasa yi omo film anka antima be president enso ane wadane na chi e di amaboku aye kum nipa rough enye ye pe me na wo kasa na me ka me yakosa sini baba ye fra me Ibrahim Alasa me nimba bi amefiri enso hese ye kunkum ye nuana mo rough o man antima anka bi enso mate se president Mahama o se oba aye politics na amaboku ntoka ntimi nkwa na obegina na aso aye dai e solve problem no na mbo me de me vote aso ase ha timbetua Mahama na matua mutaka na watua na boku atima ya no sumdie. Thank you. Yeda si. Bani ka se abano so mla be chira na gire. Ya tanyame ase. Se wusu atima beduru ha. Ye adwuma wa ha. Na ye hunyama ekọ. Ye hwe cement boa bibia akoduru no. Ye timama wo haida wontime hai. Obi a ofri bebi bakura o be ya de kura no na ye dihye wa Ghana ha. Ye pese panyimfo mo baba Ghana ha no. Petro kofom. Ye dua ne die ebafom. Di se me kokoto fufu a man you 30 is amendimi ndufo enti ya wo ma wo ho akire ya dwene ho ye sise ya to ya ma chana fo ya ba chana fo baga na ha be fa ya nyina akofo ado giska ya hu giska na ye odi ye sise school musi nkwala no ko free nso ye hu free a nkwala no ko nyama obototo ko school no kura chese wo ma no to school fees enti ye pese mampanyi a obaba odwene Ghana ho na ye pese obaba ye pese jo mama mbra na o ma hu nkwala no bobo nurse fo bobo doctor fo bobo police fo bobo omo na bo man ho ban na ise wo yi police fo ko ekurase ahwa na bobo man ho ban ise soldier fo ya dan fofo no police fo ya dan fofo no ye me ye adwuma wa me engineer me ye motos me ye cars me nti police car na si wa me ye me wo me na na otumfo opoko ware me so ni motos me na me ye ya frame Sulemana Masaudu engineer ba ko pe the whole Ghana master no ya dan nyame ase se nyame fa nduru ho na to abana sundwem ye pese de obaba abama cement akofom kakra Ghana ha na ye dwene ho ye obaba aduane baba kurom ye benya biadi ye penta kwa Ghana ha ya sundwem ma ye pese ye timitra sundwem ye nkoto abana free and fair. Thank you. Me bacho de 1 minute per another seconds ebi amrantie ne bi yenko ye basa ne nkofa wo hawo ene abani anase ade bia ensevata asama na baka kire amrantie ne yes sire nyame sei ye mpe grigri ye wo nkola nketo ho ye wo ye ma menem ho o mntimi nkwa bebia enti nipa ye se wodwene ho ise nipa ni man ma woni ho na betena ye to abana mampanyifo na bedi yeso ye ni wo ho so na je o mama bebedi akufo ado ndi yeso ye ni wo bedi yeso anti ye peace obia ye bompa ye sire nyame obia mfa kirigrimba de obedi girigri aba no nyame pam no nkwa chire ye hu sa girigri no ye pe asundwe nyame fa asundwe mbra Ghana ye nyina ye te Ghana ye pe ya no adua no nyame ma ya adua ne ndi papa yo besime da se se wa beto ye wa oh besime thank you aba we de ye chair about the party we so okay nyame aduma aja oba afi abato yi ye hwe se de musituma abafa na so besi ato abafa wo hwe manyeku mo gina mo MPP ne NDC na wo hwe asema to aba afi efa na obato abafa okay nyame adumu dia ye de pedo oba ye hu beto ahun tiru dos enti de oba ye hu beto e na de na we ha na oba mo ho beto mo okay if ya kanina GM ho no na hu to e kakra e se dia e di dudu oh okay eti beji de se NDC e betra so a o man ne sesan betimi aba sisa e be ba nya mi dudu oh okay oh meto aba o to aba wa ha atwan oh okay na o to aba afi o hwe wasetene mu na o to aba ehfa na afi kokomoti e to aba fa oh ende e wo me amitirim e wo me amitirim pa me hwe de aba ne de amba e na me hu enti mabato de wo me amitirim okay na me hwe aja asetrem ne ese de wo se eton ade NDC breso MPP abreso wo hwe wasetrem asane no mum sitie ye se ade nyomo munye ne kura wa kan le amafo so ne efira pa kasa do na MPP ni na akasa sa dadi enyomo bu wa enkwa yi o se ye botom awe ye botom no ye bedi bro nya pa so ye hunu so enti ese nyomo mu na na do pagya ni mu kakra so ho ne ye goto aba na ese ni na ye free ni do so ye ka bia de bia free education ye ka se free na enyo but since say o must can flow oh ama ye bo akohum ese nyoma mayetin nukure ne ne do kono kram koto 5 cities na miasin nukure an ko bia ye se me dwunu se pesa koto 5 cities aka ho ye so to mem na adidie mu adia bra nyame se nka ne ko ma obre didie na ma ye ntumi nkoso
na ye ka school de obi kan obi nya adwuma so tumi hwe ne ba school okay me a meti hei ya me se enka no kore me be ya anko free ni bi SS me tue school fees me about time to say me adwuma we ya mobile money transfer nketen na me ye eso na me ba you me ye classes man a term ni 1000 because na ye edidie sika 600 na me ye classes so man me ye 3 subjects obi a me 100 na 400 na ye 1000 any a month term bi am 1000 cedis adwuma we ya na me yo eno so me wie ye be sad ni ko university e ma metua me university ska ma ko na wie university last year I service e wie e tie ka se ye ntumi hwe ye ma na ye boa ye betumi but o maska enwoma munyam ma yen abata na ye to ye ho ntoye ye se ye ho kire ye dodo o mo kire mo ye ho kire ye dodo na fi ye hwe eye MPs no mutaka mo sesema na se mo to aso na ye wonyame nsem na ye wonyame nsem yo ye da se o ke kire ye ko ke da se yo samre de na ge se hanom na ha na eguso ba ba sha o ba metu ababa na o to ma hwan me to ma number 8 no yo mama onu na ekro efi se first no ye kofa watermelon a ye de ba 50 million ye timi kofa any case ka ne watermelon 400 million na si ho no case ka kura ye ntimi ntua ye nto hwe nti jo mama onu ba Coco we 10 cities. Coco we kitkiti we 10 cities. Aden. Bone ben. Number 8 na na be to am. Number 8. Watermelon we 10 cities. 10 cities. 10 cities. First we can 5 cities. Is it 3 cities nim? They say what's on near ma, Okwechima, near the Duatam, and near man boarding, the boarding. They say number 8 na echo. And me won't. I'm telling you now. That's how you matter. Okay, you. Also, me did you want and tell more me pay to Jimmy. First, me tell the conquer cities, the same to 9 city. They said, and I never cross. Okay, they said a moment to man, this is me to number 8 now. Number 8. I don't know if you are so small, but number I say, who is as once a Phoebe, I'm not about and this, and I say, 10 be to be a comment this. Me was a pet into me, wish you in NDC. What you say in NDC? Okay, number 8 now. And this no omo ya mbabo enchira amere be obutu ya wahase ya janu kwato amubaraka no wa yi ne ho amai obi wo pa wo posa wo kokora hwe ho hwe ho se ya wase mane chira ha wa ya yesa enchira ya pe andi sanya se ya tawe ya pe de obaba amane be ya kama enchira wo ya PPO wo ya andi se de oba ho ya mbabo no ane ye pe. Thank you. Like I said, this year afi mo samusa obi amujana na obi amwana. Oh, okay. Number 8 na na pe de obaba be bua ya ma ye ho ato ye. Thank you. Na na pe. Okay, thank you. Oh, show us sitting na wato aba e wo hanoma. Oh, shafi ho na wato aba de ama no. O me de afi de meto aba ma ne ayi. The brother said. The MPP and NDC. Me beto ama Mahmoud Bahamnya. Okay. That's because the Abama made to man and they say, I'm free the case. They say, I am Mammy and I'm a boy. Because first, I'm a woman, first born. No, before time. Okay. Satam no sono. No more the I help insurance. So I'm to go only free. I buy free maternity care. No, go only free. Okay. Capra Gram in Jay. Okay. Ena ebe si ayi tan Akufo-Addo tam ko goro boy ego ba Akufo-Addo tam so omo di free the case man me ba no ko free the case this year na wie omo je na kapra ba in the way saying me say omo ye bi ma me de na me bo. Oh, okay. That's why you no we ye bi ma me ono te na beto ama. Oh, okay. Wow. Dear Mammy Jinaso, no. December 17th is number 1. Number 1. Thank you. Thank you. Open Indian Pacho, your Frosty. Pacho, your firm Arafat. You, Mr. Arafat, Yansha, Namia Duma, December 7th. Why ready so much? Inshallah. Inshallah. What's about? Good. Now, Yansha said, I'm about to sit here.
afi e wonu se NDC abedi so atwam o se mo wo bi MPP so adi so bi afi mu so se abatu mu no enfa na kokomati mu gide se motim de amanyoko ba na mo de be ma no okay we de eda etiefo yina pipe boss yehu NDC ababetwem yehu MPP so babetwem ba hwe amama bubuo no de ekono NDC mo yaati ha dwamama oba no 4 years and 4 years by nima bi na jima bi pie na oye o mai mu na ekrom na ye ina hu e asanteman krompo hwe a onye vote pa firi ha ba jima no na odi asantema odi asantema pa no enu se dwamama wo yaade oyade pa o hwa se na ina e ka na edi ma MPP enu se o mo ba o mede mbo boy o mba no o mbo ba ko ba o hwa asanteman na ma MPP ya MPP o be minister o be parliamentary o ye flag odia asanteman na ma MPP o ye ni patiti good ba hwa mo ba ye no asanteman o mbo ba ko ba o hwa ye kwan ina anya kuras krompo ASP chen kumasi kwan adentra yen me say the man mo mba boy me say business guy mo buy no mo agu ejima yina first na container mi nima cash say me timi o say bibia mbetena me sike yina asamini mo mba promise to mo ba ye yina mo afile me say pamacho na pe pa atiefo ni na cho de pese de beba ma puntuo ko enima no na ebe di ma no e say de beba be twentro man na adi amamu na ma no aha o ba dwamama o ba na o ka odi so ba we no ba mo sempo bebre o man timi di so ba ko MPP bo so mo say na o man ni so o man timi di so so mo kan say my free education so mo ya na free SHS free education no o mo de sase adi boy ba yenim me ba e ko school what I say aha and the question and can na kwana ba ko pe okay anu chimi TV so na we see kwalungo den o ba ko pro onye bomia o sa ba se ento aba ye an kasa no awo emambo no yese yese na kwa ba ko pe okay o ba be se abon bebre no what me just wo se ya tisika so committee ape na committee mo MPP buy come the more hey o say lazy man e boru ba na boru che obia what I say yo mo kanina ba kokrompo embam ese na kura na ese di na kura na ese sa tuma joma nombere omba toso ye de for hospital adna chimi ko no hospital da fo sa kuma so hospital be na wo haji ase obi o mo ntimi ye ye wura otufo ye papa no ono na ere asa akotoni me ba so ba ye ji muso na muti abanso aka say eni kwan kro be say ye wura ye papa ombe ye sa anka ye se nwa na ye se mumbe ye de be ye sa ji oh okay masa ma papa na ko yiska ko toni ma se obaye ji duty krompo a no mo sa so ontua duty okay and the crab ba ko pe yan kana crab December 7th Ghana for ntoma ba ntoma NDC John Mama no mbe to asantema ye ne kama ha mi yusu ka me kwan ye mi yusu moto and the crab no yo o my point for ina yadi yasa da yasan yam anokre ba ko pe ewi ase no ka anokre no wu a e che ba so control bebre yasu su ene su ansa ye hu de emu odu enam se MPP omuji me panti ya kan ye nsuro since 92 ene to ababa kimne ya hu de obu oman na de ombu aman no and is omuji fie bebre from PNDC to NDC ebepim batames ebepim John Mama masa oye jima bebra ya wona obaka o amanfo no munini atua MPP o manufacture ba kopa maybe di meto mo so am sorry no any health insurance okay akofo di buy yeah for the health insurance second good
Akufo do buy no free the case no so obi a wo Ghana man ha say no say mbua na oye trofo papa na free the case no free the case no say wo say wo sika o oh masa ya dubet ka tell say ya dubet free the case no ya di buy no say obi a baka say mbua na oh obi a baka say mbua na oye trofo papa oye sika ni o oye hua ni o oye nifra ni o oye mofra o oye hwan o free the case no etare obia na o ne fie baka say free the case ni o e Ghana ha even including your papa ya nana otumfo na ya kasa no na ebusiam no free the case na ebua no nso oye sika kwakwa wura no nso ebua no ni wo say embua obi a na kase wonim de woka hwe na san ya drums me wo apaisi wa o se me hia draw e possible pa na se me ntimi can't me fan ko drums na ko wow adru ho wow hwe ekwan ye poku se nteche hwe na san ya no achi a week of empty where Samara na barha kofa bremanwa kofa bremahana ne bra oh masa yankasa yandi ko masa on kasa me yedu bedo masa ka je so on kasa me yedu bedo o kasa me yedu bedo me hel masa me yedu bedo o kasa me yekom na me hel who say me say na kure ba ko be who say me say na kure ba ko be who say me say na kure ba ko be who say kan na men ka bibia mire me ba who say o basu who say me kasa o basu who dem torrenti who say o basu e ya say na kure ba ko be o who di usantia na wo obi ni a Isa unisu wo ho. Oboda kasa black cap. Ma yi me special to chi. Yes. Ene me kasa no. Messi anakure ba ko pe wo biasa. Se wo ye no kure kafo a. Masa onimu ngu aseda. Akufa ado yamon sra no nyinsra no. E ma no busia fo ina ma. Papa no adwempa wo ne trimpa. Masa. Ke 2016 Atames Bayern 2016 Messi yeah ba 2016 don yada doom some 4 years o yada doom some 4 years o Atames energy mama amamo bonus yada doom some 4 years ama for cost ama for Taylor Jima agu omo to fees pon agu omo amoye fitting agu Akuba do buy no atumpon let that sustain it na sanya jenti e mepese ba omi baba no se jenti e mepese ba omi baba no se ba omi no baby akofo ne buy no kofo oye pei bia ewiasa no yakopon mananyansa pa yakopon tunu nkompa o man hondin ama fa na ni se wo fie no mbenifo wo fie ayepa who of you and penny for fear? I hear papa. The band of mobile your kind of Maya. Jam, Yada number 8. Into the ever Slamu. Ever Slagana for I say. Yapamucha, Yapamucha, 8 years is enough. The 8 years is enough for you people. To mislead us. The 8 years is enough for us to mislead us. Into Yada number 8. It's a kind of boy now. We need to vote wisely because it is too much. This is too much. So we need to vote wisely.
Number one. Okay, open the game. Let's atari show with you. Like I say, NDC and Ecom. I didn't know who person NDC and Samra Power. This time around, two MPP. This time around, I'm going to create Takwa, Upper East, and of East, and Takwa Zanga Zanga. 3 years now. Kakuran to me, Timintra Sapano. Those MPP BM. Okay. I'm going to conquer for. Damn, conquer for. What do you say? Me, so no. Ntakwano na hame. Okay. 3 years new. Upper East, end of East. Yen takwa zanga zanga. Okay. Omun timin so sa isu no. Okay. 70% yen to abano entia omo. Okay. No. Thank you. Chief, what the chairman the party is. Meje mo so pa. Na pacho say December 17 yankopon ya mo to aba. Hey. Meto aba. Jam. Inshallah. Number 8 an ekwo. Wow. I didn't say James Ababak. Inshallah Ghana de Ghana kwe wa wo hwe Ghana papa. Se Ghana nkwo yi. Se Jam amba Ghana mbeje Ghana. Baby a Ghana ekwo no enye papa. Nti ye bompa ye se Jam beba beje Ghana asiwo. Nyesa se Jam amba Ghana ye nyina ye bedwane Africana. Wow. Nti ye bompa ye se Jam beba abeje Ghana asiwo na biye atoyie. Thank you. Okay. But so, the first say. The friend me Tonko Ibrahim. December 17th. Do no friend me. Shatter in love. Shatter in love. Okay. Yeah. I feel I'm on your cover now. Also, Ghana for Toba now. So what about them? Alhamdulillah. Waka no kurepa waka sama me percent. Okay, good. One side this time we. Sa election I be sisan. Me percent can show. So who answer? So papa you good, so mommy you good, so what do I go school correct to my baumia. Number one. Number one. Thank you very much. I didn't tell me Mikasan. Sa NDC for one baba over 20 something years, not a necessary. Young one year back, when we are just a school baku, El Bobai. Nabaumia Bayanu. Uko de ko bie agenda 111 obe papa no waya de ba me ade waya de fema salachi we mami fema salachi we waya the whole Ghana masalachi waya what is was sorry I chirwa time no ye ba num so a wo ba ne wotrasi ye anum so na ai salapra ne sa papa we one friend yami muzumu de yadina man edina krana hami edinu na hami pa Jero Muhammad dinu I say my friend John one time Muhammad because Muhammad the whole world Muslim Muhammad ekuta okay na we wa one friend yami no e de no mu de dinu man enti e is go yami be chum okay yami be chum de wodi dinu man kura yami be chum enti ma asem ni enti obi ama number 1 I Samba, and Unse, Yakase, Agrona Yakano, and my Comoria Dinkurano, Neja and Comono. Maybe feel Upper East. Okay. And okay, will be beer, no account. May for Upper East. Okay. I did a person MPP for one year and say, Omombo Madi, before say about to Abano. Na boku mantam hono peace mbra ya pesumie se asumie wo fia ene obobo obo se okobesika wo montana ba fie na member pesika wo ha se me divodru fie na me du fie se mentime tina fia na anya sebe mbato aba na se metutu opepe a mentime nto aba ene ne medwunkere ne eba yira nti dia mesra MP before se omuji makura na omoye no omane asumie no mbia wie asumie papa maye Umon force on a piece and brabo contemo, Niantuaba. Name say Jima de ya Akuba Omoda Kra, Omonda. Okay. Now number 1, yeah, Missy.
Born 5 o'clock. And is for him, baby. Hey, sir. Master has on how Central Mox. Gold Coast. Yeah. But me on buy. Yana Tumpo, Eddie Willits and Samu. Yeah. So the channel. Otumpo so the Willits channel, Central Mox. Ni ayo wo ba wo me kura. But ni nim die nti. Yes. Otumpo say wo ya me ba preko. Me na me wo. Yes. Yi ajewe ni fa ma obuja fo no ozongo. Yes. Na masa hwan biem. Obia no ho biem. Nti je ye bomba ye say Yankopon di to Yankopon no. Endu Saturday. By 5 o'clock no. And is for no. Omuni baby ambada. Me unsa joma na me kasa no. Enya gro na me ka wo. Aha na ya wu ya, aha na ya yini ye. Okay. Masa. Wo ba si joma. Kufu ba si sokoban. Big no. Engineer so ebelese obia landside. Emaki. Say who full plotter. Ya si jom no bia ya ma full plot no. Say who have plotter sa na de mama. Name mwenum ada ya ba sala idi ya ada ba sala ya kuma dwan no anu omo pa me ojomba ya tu jom ha no omo si jom no wi ya ba san e ba nya ya sase no okay masa enene we na gina o indi the no building we indi the board ya o ma camera na fe omo building we indi the board ya o building we na gina indi the board ya okay eni kwasa nka indi si for say me asase we ye media okay okay aye Ghana manager na oye e de no timi yan wo dia keba siwe wala twa hu wo da property okay nti se anakure for ba na kufu tam no ejom ha no ye di dwa na se de epe se bro ba na ha ye ma kasa ye ma na bo sanya sika amachofo hu ha yan suro bia o uhia mo chofo a wo Sawase market na Sawase market ye ka hu bi ene ya na ya mu agina ho no enam se omoma na kore na ye gina no na ya akomdie no na ye sa thank you that's come on masa na me boss ni ka de wo si kramofo asori da asori da ho ya dia ye di asori da ho ye pe ndwuma na se ye pe adi mpumto bi ba kroma asori da ho de na asori da ho de se abu oga na bebre wanya asori da kra be bia utumi gina osum nyame ye pesca usi asori down na MP buy no munya scanner skabe okay skabe masa na high inflation you say the sikoso mahama every not dollar is saying na dollar nya for cedi and $2 16 cedis 50 pesos say who see the 100,000 we see ka da na be 40,000 no ba be say bibia boko ya kasa musi free SHS ka ni free SHS no hono na ntumi nkosku na ye nyina ekosku na abra na free SHS ni o masa ya bra mo ya na etuma mo ya so na be sa to amo masa ko ezu ka o ma mo nim kalpo ni bio okay MPP time masa obi ya ni pictures crowd atama na enum kalpo die campaign enye obi boto mu nti na ebe masa ye do man no man na do nye party na do thank you we are being citizens not spectators thank you From Ibrahim. Now, December 7th, Yami at Mabatoba. Matoba, the Otoba in front of you. Number one. Number one. I didn't know what's number one. I did be Mintimenka. Josie, a Fred Cation in the bank would be a Ghana. You see, Fred Cation, when you bad, you walk be, and into no Casano. Who said December 7th, Ghana for Tobama and MPP no Montois? I am yes, sir, almost feel so. There, you might Pegano, when about 1 year. On the catcher, say, I said a catcher, almost over for the catcher over chum, okay, and that's what I ever had my for Nipa Bebre or new scat the better or back of education. Okay, okay, is that as a passer? No, MPP down, say, what's that number one? And one, okay, thank you. Now, so Metwa Bafi. The entire Metwaban. Ewiase aye ten. Okay. Ewiase kan cement na ye say. Hwe na de cement yakodo. Abele ya sumi kan na ni do konku na ye 15 and na 35. Enti wasa meto abasesam. Na de bebo ame meto man no bo ame. O so abasesam na kse wan ame ko be na ba. Meto amandis. Number okay. What the number 8? Number 8 okay. And one meto amano.
Me dada mo cry family sika mkoto. Me trauma na Now my. what did they say? Mahama about my son or my mom? No my best. Oh, betumi asesam because waye bida. Waye bida. Okay, thank you. Yo, Basaba. Okay, mama kasa bye. Dia me ka edi kan se me so man Ghana say ye pasumdue. Okay. MPP o NDC do benya bia no. Ya de pe. Okay. Ba me dia me trauma na ye bawo me a. No, madam say. Number 1. I didn't say apart about me. Hey, flood case. Me nua, e ka chire wa ko school free. Wa ya class ni bi. Eti anu ti na me trauma bawo me a. Okay. Eti ya ba tuama no. What tuama no? But ya say aswase na say me da so gina. But now so me ya bra me Musa. Me to ama NDC. NDC na what number say? What number 8? Okay, to number 8 na. Number 8 na me pe. Okay. One ya driver papa. Okay. Mate ni want me for enko. Okay. Driver papa dia. O dwana, o de no ba ko. Adwe. Okay. Kanya sai. Also Me should be to number 8. No number 8. Ani. Because enu ne oba economy no MPP for mo asa economy no kra enkoye sa meti banza ni de ye pemeti banza o ye pe de edi kan mana ka kana ko correct wo mo asa be bia Ghana ni de se de usomo be bia. Thank you. I say okay. So a very big hello to all our lovely Top Send customers across the world. We appreciate you and we say a big thank you for supporting us and sticking with us all these years. You are the reason Top Send is there, and you will know that right now you are not able to use Top Send to send money to Ghana. The reason is that the Bank of Ghana has suspended our local partnerships with banks and financial institutions in Ghana. That means that we are not able to send your money to Ghana right now. This suspension is to do with the wallet product, which we Top Send launched in the UK and Europe. The wallet product is licensed by the regulators in the UK and Europe. It is legal and is totally compliant with all the regulations. Bank of Ghana, however, have some concerns with the wallet, which we are working really hard to address. So for now, they have suspended our operations in Ghana for up to a month, and we are working to do our very best to reduce that suspension as it stands. I will say though that the wallet product is legal in the UK, like I said. Your money is completely safe and protected by the laws in UK and Europe. So don't worry about your money. If you have money in the wallet, it will still be there when we come back, and it will be safe and secure. This wallet is innovation from us, and we hope that we can resolve this and continue to serve you, the Ghanaian diaspora. What I'll say though is, just like you stuck with us all this time, please stick with us again. Don't send your money through others. Hold the money if you can and send it in December, because we are coming with big promotions. We are coming with big giveaways, and we are coming with good rates to allow you to send money to Ghana and have more money for your loved ones in Ghana. So please stay with us. Your love help us build Top Send to where it is right now. Your love and your support will continue to help us come back from these issues and continue to build Top Send. Thank you very much. We love you from all of the Ghana team. Please keep supporting us. We'll be back soon. Top Send. Papa no.